Ассалому алейкум, духтаро, чихе шумо ҳамаатон нағз, саломатиатон нағз. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб тансият ҳастедон. Духтаро, инҷа ман салат тайёр карда истодам. Влоги худам аз ҳамин тайёркунии салат оғоз мекунам. Осона как морковка, по-корейски, огурчик, якта свеженький, баъд метавонед ки мурға просто обо ҷӯшонеду, баъд реза карда андозед, горошек, фасол, майонез. Баъд омехта мекунеду. Зеленча агар ки хоҳед, бо зелен кам ҳаракат кард. Ман бо безелен карда будам, ин дафъаш зеленам кам буд. Ман кинзами андохта будам, лекин кинза наандохтам, набуд кинзам. Просто камтарак петрушка модам болош барои фасониш. Ана баъд духтаро, чун ҳар вақта даъват мекунам ҳамаи шумо ба компанияи Faberlic, ба командаи беҳтарини худам. Инҷа ман духтаро як видео мемонам, мебошад шумо нигоҳ кунед. Агар ҳамон видео худатон мефаҳмед чӣ хел кори мо беҳтарин аст, якдигаро хурсанд кардан аст, якҷоя кор кардан аст. Мисол занҳои хонашинӣ ки бекор ҳастед, метавонед ки қати мо просто дӯстона суҳбатҳои озодона карда коротона пеш баред. Ягон ҷои қинӣ надорад духтаро. Ана ҳозир ман вай видео мемонам, чӣ хел то директория бурда ёрдам мекунем шумо, то директориятон дастгирӣ мекунем, боз бар зами он ки шумо аз тарафи компания бонусҳои калон мегиред. Ҳозир бонус барои директорӣ 80 000 рубл штаги аст. Просто ба ғайр аз маоше ки шумо аз компанияи Faberlic мегиретон, компания барои шумо бонус медиҳад. Боз аз тарафи наставникҳо чалаи тилло. Барои ҳамин духтаро аз ягон чи шумо натарсед, вақт мувоҳима зер накунад. Кор ягон ҷои қинӣ надорад. Ҳама вақт дастгирӣ мекунем. Ҳамин то ҳамаша аст. Салом алейкум духтаро, созен хубен? Духтаро, имрӯз ма да курьер озинами ним соат пеш занг зад. Гуфт ки ма часто доставка курьер мекунам, гуфт ки доставка рӯи кардаям. Гуфт ма гуфтам ма имрӯз заказ накарда будам ягом чи. Гуфт ки чихе номераи шуморо додан, чала заказ кардагиян. Баъд ҳайрон шудам. Қариб курьер ягом чи мегуфтам, телефонам мекашидам. Хел кардам ки издивоатсия кардеста ё шӯхӣ дора. Ба як мадина наставники беҳтарини ма да ёдам расид ки вай гуфта буд ки якам айфирӯза сар мекунам, чала рӯи кардана. Барои ҳамин духтаро не поверите, ма ҳам хурсанд шудам. Бовар кунен, ай хурсандия мадина да нависондам. Ози пеш ай курьер омадан гуфтам духтаро бовар кунен, намедонам чӣ бигӯм. Гуфтам мадина чиба дар ними шаб хата заҳмат додӣ. Бубинед духтаро ҷада чӣ нависондагӣ. Фахр мекунам ки чунин директори беҳтарин дорам. Барои духтаро раҳмати калон Мадинаҷон. Барои чала беҳтарин. Мо барои чалам ҳаракат намекунем, мо ҳама вақт барои мо ҳаракат мекунем, лекин шумо мо қадр мекунем. Ташаккури зиёд. Инҷа духтаро рисовая каша барои кӯдакҳо камтарак. Так, ҳозир бо камаки дигар шир андозам ки ин то охираш напухта соли биринҷош, ҳоли бо мекашад худаш ба камтарак хел жидкитар шавад. Нағз мебинад жидки шав. Тамом, сливочное масло меандозем. Баъд мехӯронем кӯдакоям. Духтарчам ки хоҳад худаш мехӯрад, писарчам ман худам бисёри вақт мехӯронамда. Худашам хӯрда метавонаду, лекин бисёр вай мекунад. Бисёр боз карда мехӯрад, кашола карда мехӯрад, чунки кашош хунук мешавад. Барои ҳамин бисёри вақт худам тез мехӯронам бошам. Вот так. Аз шуда хондасем писарчам. Так, инҷа ман оли дар рӯи наандохтам вай соли сахар, камакак намак андозем. Шакар. Тамом, шакарашам андохтем. Ҳозир камтар аралаш кунам, омехта, як у нас говорят. Баъд болоша камтарак пешта мемонам, хел алои пасту меистад. Исламчик, что ты говоришь, почему? Камтарак тагаш грифтаска, камтарак.
اینجا ساعت 3 به فکرم 3 گذشتگی کودک خوب من جا اشتیام ویدیو منتج کرده کخنی بسر همه جا بسری پس دوانه شده این پیلتم تازه کرده پاک کرده نکر نه من حاضر هیچ کار نمیکنم یک تمی کاری کردگیم پولا پاک کردم برای که کمتر آب ریختگی بود یک بار پاک کرده رفته گرفتم پولای نه آنجا همش بسر حالیم уже دیر شد برای پس داشوی برای همین پگاه میکنم همجا اشتیم حاضی با 1 ساعت примерно برای اینستاگرام ویدیو کنم монтаж کنم برای یوتیوب همین ویدیویی که حاضر کرده شدم همین حاضرم погой خدا خواهد ساعت 12 якой по московскому времени میبرد вот خیلی دخترکا رحمتی کلان برای دستگیریتان دخترها بسیاریتون تماشا میکنیتون لیکن даже подписаться کردگی نیستیتون این برای پیشروی کانال من بسیار فایده میکننده اگر که شما подписаться کنیتون اگر که شما با مشکلی نباشد подписаться هم کردم میموندیتون خوب میشد رحمتی کلان پیشکی دخترها یکون وقت من این خیلی نمیگفتم که подписаться کنیتون لایک مانیتون یکون چی لیکن به هر حال گفتن در کار است потому что بسیاری просто میدارن даже فکری подписаться کردن даже فکری لایک ماندن نمیکنند برای که просто فکرش بنویسن خلاص تماشا میکنن میبرن یک یکم کامنتاری خوب مینویسن میبرن همین که کامنتاری هم بهت بسیار فایده میکنند برای کانال من برای پیشروی حرکت میکنم من هر روز ویدیوهای نو کنم اکنون هر روز هم نباشد اقلا 1 روز پس یکی بعضی وقت میشد که 2-3 روز подряд 1 روز отдых کرده با 1 روز دیگر خلاصه как можно чаще партаем видеоролико برای همین پیشکی رحمتی کلان دخترها که دستگیر میکنید کانال من این ваягулям нагрифте من обувницы باید در نی кладовка اینجا кладовка است دخترها من نشون داده گفتم باید کنم من اینجا кладовка باید اینجا جمع کرده منم لیکن 2-3 تا پاکت های هست که این وای نشد جا نشدم پاکت های باید من گرفته разбор کنم خیلی اینجا شدن لپوچکی محکم کرده خوشو کرده میمونم все رحمت کلان دخترها خیر تا влог‌های آینده ассалому алайкум духтаро ва занҳои азиз ҳар яке шуморо ба кор ба компанияи фаберлик даъват мекунем ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи фаберлик ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10 000 сомон маош мегирам занҳои азиз ҳамин номерои ватсапи ман ба нависитон ман ба шумо ҳамаи он маошҳое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам бо шумо суҳбат мекунам кора дар бораш маълумот равон мекунам агар ки ба шумо кор маъқул шавад ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам занҳои азиз омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона баробари фарзанд нигоҳ кунӣ боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин боз бонусҳои пулии калон метавонед ки аз хона набаромада занҳои азиз кӯча ба кӯча борҳои фаберлика фурӯхта гаштан дар кор нест духтаро як бор дигар мегӯм кор бо тариқи телефон аст асосан мо дар ватсап ҳамкорӣ мекунем ҳамин номери ватсапи ман метавонед ки маълумоти муфассалро дар ватсап аз ман гиред با من صحبت کنید شناس شوید اگر که شما با کار مشغول شوید من شما نامنویس میکنم زنهای عزیز در کماند من زیاده از 3000 نفر زنهای موفق هستند که هر 21 روز معاش خوب میگیرند و شما نیز یکی از پیشقدمترین زنها در این کمپانی شده میتوانید باز چی در کار است برای ما زنها از خانه نبرایم کوچه با کوچه نگردیم تربیت فرزندانمون که مشغول شویم با برزمی این معاشهای بهترین گیریم زنهای عزیز از یگان چی خواطر نشوید هیچ کس شما مجبور نمیکنه که خریدهای کلان کرده کوچه با کوچه فروخته گردید ما از خانه نبرآمده کار میکنیم زنهای عزیز من خودم صاحب 3 فرزند هستم و از خانه برآمدن نمیتونم یعنی که من از خانه نبرآمده همین قدر معاشهای کلان میگیرم و با شما نیز همین گونه کار رو میآموزم رحمت کلان برای توجهتان